A mi vam sada donosimo jednu pozitivnu životnu priču koja, kao i sve druge životne priče, u jednom svom trenutku nije izgledalo ni malo optimistično. Iako i ne previše uobičajena priča, jer radi se dakle o gospođi, ženi koja je cijeli životni vijek provela u perspektivnoj tvrtci koja se bavila tekstilom, koja je na čudan način privatizirana, poslije su se događale razne stvari na rubu čudne pretvorbe, na rubu čudnog kriminala. Radnice smo pratili njihove životne priče, radnice Kamenskog, koje su i prosvjedovale zbog toga, međutim na kraju su se morale pomiriti sa sudbinom i pronaći neki drugi način, rekao bih, i zabave u životu, ali i posla kojim će se baviti. I zamislite, jedna od njih krenula je na tečaj zumbe i sada je zumba njen novi životni poziv. Pogledajte priču o gospođi Vesni Pamić. Vesna Pamić tek je u 4. desetljeću na satima zumbe otkrila da latino ritmovi čarobno utječu na nju. U to je vrijeme radila u Kamenskom i u teškim danima ovdje pronalazila ispušni ventil. Sate zumbe polazila je kod kćeri Helene, pa su se zajedno odlučile na hrabar potez kad je Kamensko zatvorilo vrata, a Vesna dobila radnu knjižicu. Pred kraj, kad sam vidjela da to sve ne ide u dobrom smjeru, odjednom sam odlučila postati zumba instruktor. U biti ne odjednom, već 3 godine sam zajedno sa kćeri vježbala i onda sam pomislila pa možda bi i mogla, ona me potaknula. Pronašla tečaj u Nizozemskoj, jedno malo mjesto pored Rotterdama, otišla smo zajedno s još nekoliko prijateljica i položila tečaj. I evo, sad radim nešto sasvim deseto u odnosu na ono što sam završila, dakle, fakultet, ali sviđa mi se. Sviđa mi se i, dakle, očito nikad nije kasno promijeniti zanimanje, raditi nešto drugo. Vesna je u Kamenskom s diplomom ekonomskog fakulteta obavljala administrativne poslove. Danas radi za kćeru njezinu sportskom društvu. 2 puta na tjedan prenosi znanje o zumbi zrelijim damama. U početku sam plesala kod Helene. Možda i kod Helene, ona je mlada, više nabija tempo, mada je savršena tičerica ili učiteljica. Ali nekak poslije kad smo prešli nakon godinu dana kod Vesne, kod njene mame, koja nam je bliža po dobi, onda mi je to bilo lagani tempo i za nas žene koje u biti dolazimo da uživamo, znači nije to ono opterećenje, sad moram, ne znam, toliko skakati, jer kod Helene kad ostanem nekad mi je malo teže za mene, jer sam ipak u godinama, ne? Ja se puno bolje osjećam, kako fizički, tako i psihički. Mislim da sam znala ne bi išla niti na fitness, niti na aerobik, jer ovo je stvarno za mene preporuka svima. Vesna danas nakon 20 godina uredskog posla pleše i iznutra i izvana. No nije bilo lako nositi se s otkazom i prilagoditi se novim životnim izazovima koje su donijeli ritmovi latino glazbe. Najteže je bilo prvi put stati pred ljude. To je bilo najteže. Najteže je bilo naučiti pamtit koreografije. Jer ja kao vježbač obično gledaš trenera, što radi on, radiš i ti isključiš mozak. I mislila sam da sve koreografije znam i odjednom, ne mogu se sjetiti koraka. Tako da je najteže bilo naučiti kako naučiti koreografiju što prije i što brže. Nekada je Vesna pokušavala kopirati korake svoje kćeri, a danas je obrnuto. Uz to, njihov se odnos preko noći promijenio. Danas je Helena mami šefica i to čini se odlično funkcionira. Pokušavamo imati ponekad obiteljski odnos kad zove mama, a ipak kada se radi o poslu, onda moramo biti službene, onda je službeno Vesna. Vesnin životni preobrat dogodio se u vrijeme kad je trebala polako misliti na mirovinu, no svojim je primjerom mnogima dala nadu da nikad nije kasno za nov početak, pa čak ni onaj koji se čini poprilično drastičnim. Savršeno. Ideja za druge žene znači da možeš nešto raditi. Uvijek nikad nije kasno i u dobi kad ostaneš bez posla nečim novim i mi sve cure koje smo njene dobi stvarno uživamo. I Vesna kaže da se nikad više ne bi vratila starom načinu života. Sad kad je otkrila da je novi posao prije svega užitak, a tek onda posao. 21 godinu ekonomije, nikad ne reci nikad, možda jednog dana opet, a u biti i u udruzi radim dio tih poslova, osim ovog trenerskog, ali ovaj trenerski me ispunjava. Kad uđem na trening, čujem muziku, pa kad čujem cure koje su zadovoljne nakon treninga, oznojene, vesele, pa onda naše kavice poslije treninga,
druženja, tako da to stvarno puno znači. Vesna je dokaz da nikad nije kasno krenuti putem koji ni u najluđim snovima nije mogla zamisliti. Imala je hrabrosti krenuti tim putem, a za nagradu je dobila sretan život ispunjen plesom i pjesmom. Imala je što ljepše od života ispunjenog plesom i pjesmom i gospođi Vesni želimo puno sreće u njezinom radu.